بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان دلوین، سلام رحمت برکت خدا لسر و توانبه گلی هوال و هوگیرین هجا به اذن و دستور رب عالمی. امی دست به وجیزین کو در رساله نور دهنه، امی دست بوانا بکن او وجیزین سیدای بدیع الزمان گلک فایده دارن، گلک هجاینن، دوی مرو وانا بخوینه رند فهم بکه و بدته فهم کرن. خدای دلوان مجوان کسین کو جوان وجیزیان جوان هبوکان درس گرتنه و باش بونه و حقیقت ناس کرنه مجوان کسان بگرنه انشاءالله. بله وجیزه یکمین بسم الله سر همو خیر آیه. بسم الله هر هایرن باشدر. گوتنا دویمین از نفس آخواه هر کسی پرتر حوجدار شیرتی دبینم. ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sisi her tişt bi takdira Khudeye. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Çar her tiştin ve tine parastın hamu amelin ve hatine nivisandın. Sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor, her ameliniz yazılmıştır. 5. Divi cihan da alikari heri mezin bavarmend, jibavarmend era bi duayeye. Şu alemde mümine karşı en büyük yardımı dua iledir. Emanet-i Xuda bin, Xuda alikari ve be inşallah.